clear tu te in savayin si bai ve kule Miss Grand Thailand 2026 chu nei ani le to a winner atan pathamajit sawa chu thlana ni a ani hi zai thia mani boka tina chelo boka di Miss Grand Thailand 2026 chu tluang taka nei ni a mase contestant pakhatero aron mol phauman ta sha mani kha kan shevek to in karinga halem tla kha thil viral ti ani boka chu wangin kan shede uvekin karinga ma se karon sei thodon akhongai thlak boxi ani za thlak thau boxi aza thlak du don boxi meichia ani ba ka beauty queen ani le zela chu wang tak chon aza thlak le zual dona mi pui ma a mani in mel sha tirna anei lai takin a halem chu atlapal lo maya athu soilak lo lai tak ani le ngala a halem tla chu a chia lo chawa adu ang po asoi zo man lawani avan doi na chu cameraman in chiang taka a focus lai ani le zela life apek chu ani miawa wangin han edit sakemo han kat sakha a thei to lovani tv a changin le live kaltlanga clear tu antam ema wangin a hmuna om judge tele mi puite ai po in tv a changa lo clear tu te chon an mu chiang jok nge yang le a halem tlalai tak mai chu lo record sakin chu internet lama an lo post dar saka ti chuan ron viral tani ma se Miss Grand Thailand an nei me kani ti po lo shereng reng lo mitam takin ti hian an shat pha ama chu an ngai event pha enga mazo taka han ngai to chuan ama tan po a chave tho alar pha ta dai mai ni hetiang thil za thak tak tong to hi kumsom paria chawa upa kamalwan shanago ani a contestant dangang bokin self introduction nei turin stage a moi takin aron in lan ve a Mike ma adin vele a halem chuan hun lo taka phatsanin judge le audience te ma zak takina siam ta a aron tlatani a halem awang chuan ma zongin confit takin moi takin lo nui pha chin te poni ma na ma se hem chum kher hi chuanin a halem chuan awahan ti zakte reng em ma se tuarna phenamal somna anti ang deuh hiani a winner chu ani lo ma se winner ai point alar zui zok ti la kan soi swalawang Ladan za thlak de uma se a halem atlak nuwa konfi tak zaklawang dewa man in ring tok tak chunga a han walk zui dan tele zei tak ma se over house silava a han in post zui dan te chuan in soile fak zui a lo nge ye a halebin phatsan thut ma se zalu tuka wanga backstage lamatlan lu dai emo om zui deuh chui emo zalu tuka wanga han tra top atum shan lo le lam hoizeu pa in rang takin a halem chu awwa tha professional dik tak angin a hun ton za thlak tak mai chu a ma chhon zui ta zo kani hetiang te chu tu te chunga po thleng pal ve theireng ani miawa apoi mo lai ber chu hetiang thil lo thlen thut po a han ma chhon dan zo kha ani nge yang le kamal wan po a emotions te athunun sham wangin fak a hlo zui dai mai ni a halem tlalai a viral nuwa nuizat tu le hlimpui tu anga aviaw maya troll tu po an om tho final competition a halem thar chu thup hau to lovin langsar takin mi mu lai ngei main aron wa chale ngata a viral video wangin azam che ei lo ti aron ti fia ve ni mi puite chuan in an lom phiana du om an ti hle mei chetam tak abik takin beauty queen dang tam tak te tan po mani in rin tok apoi mo zia aron lan tir tani ole halem tla chungchang ka chu du to kila wheelchair nge na swimsuit round ron tel ve sham ka han soi ve ti ang contestant pakhat atisha manula anti chu a in hliama ake atina a antuam sak bur mai mani poding theilovin wheelchair a nor nga yani a mase competition ala zo silo a in nuk dok box silova pakhat na nitalo po ni ila poilo atop thlangin katel don hi ani top mai atiril ru nge ni swimsuit su in belve thlapin staff pakhat in wheelchair in aron nor chuaka ama chu a thei angin thu chungin alawin post kwal veni a konfi hle a mu po nuam po ati mel hle mi pui po in an lom hle maya an hlim pui hle anor tu pa po in lom viawani ang chu a khivur vur rengani hetianga stage ami ma hanin pho chwa lai takte walk lai takte a che chhiat hi model le beauty queen ho thil la uber pol ani mai thei a chen chu thil za thlak tak an ton thut po in professional takin an om zui thei mai china a chenero an che noi zwal tel thung Gobsang ni som pasari khan China Rama Victoria's Secret fashion show nei ani akan la sherengin garing Victoria's Secret model Larzwal housinga a Chinese bear Mingzi chu a walk lai takin atlu palani kha ala thaulok thailo zui
athom no in bel khan azir lo ve shim shim bokani atlok na lama a in so na ve deuh pawni mai thei thongal chu atum nge yama se a thei lo a ching chu deuh tatlat maya a zakti a mela changin a shiat vek boka a chapti ti deuh bokani anunga kal model pakhat chona ron kai tho topa awak chun zom thei mase a mela chang chona konfi vak thei to ri lauti kha shiata poi ati ti po shiat bokani mase tu manandem shan lova a chan chu accident thil ani me avani anrama show nei ani liber khera a Chinese model ber a che cheta chu poi ati hle ani kumsang ni som pasaria thil thleng dai to kha ani na chungin tu nu thleng po hianin mi in video siam nan an la mang vereng ani accident awanga stage a che chepal mol phauzui pal te hi an tam viau to a mase emotions chunun theilo awang tele ti lui shim shim awanga stage ron in ti mol phau ta po an tam winner ni lawa wanga stage boina siam zui ta te winner ni lawa wanga winner te kut thak ta te po an la om ta de udewa thil thleng to lar zui ta em te pani han soi vele lo loila kumsang ni som panga khan Miss Amazon thanani a mase pani na Shailen Hayala chuanin final result chu apom thei thlatlo winner zok ni aphui na in shia a winner zok Carol Toledo crown chu phi thak sak popin leya a pai sak pop maya Hayala soidan chuanin Caroli chung te chuan thilan ti thei em a sumpo an nga a an fanu chu pakhat na ani theinan crown chu an lei sakani ati de uthlat maya stage an la om ve vek lai nge in final result chu a fair talk lo zia au chwa puin a thin rim hle bokani a nuwa a in soi fia dan chuan khatiang a hmuna ngei ka chet ngal kha angai poisa hian engkim ati thei vek big lo ti kalantir ve ngai kema tan chau ni lovin candidates dang zong zong tan po ani ve tho a chan chu Caroli chung den crown kha an lei sakti kan cheve kani ti na soi Miss Universe 2025 winner nita Miss Mexico te po min ti she chuak rume ma se kan soi zui vak lawang video kan siap nyam to Miss Mexico chung changa kha chuan Hola chutia pani ina dita hayalan chuanin confit taka final result chu Rick anga aron soi nuwa chuanin amwal phauzi ta thawa a chan chu engma afiana anei lovani rindan le shutdown vel mai chau kha aloni a pakhat na ani tak lo awang mai na ril ruana a ma ni thiam in chantir nan do taron soi zui vel mai ni ti an tam ta hle a chezongin amwal phauzi ta zok ma se hayalan thu soi po chu alo dik ve thei tho pasal nei to how te tel na chi Mrs Sri Lanka an thlan tum po in boina alo chuak to a winner ta na di silva puan ani nuwa crown khum tir ni in awal ka ma se Miss Sri Lanka 2019 Caroline Jury chuanin a crown su dim baksak lo hian aron lak saka pani na nu zok chu aron khum tir ta mak mai ni crown chu alak sak na lama winner zok di silva lupo ati pil sak nge Anua Caroline Jury ina asoi fia dan chuan dan siam lok sa vekani a pasal nei ma se chen to te chu winner ani theilo shim aron ti a di silva chu nu thloi angin ron chuani winner ta na an thlan di silva chu alo thloi ve zuai nge ni Caroline Jury chuanin chu alo shata wangin ama thu in stage a kalin crown chu a chu sakta a first runner up zok chu winner a aron thlang ve mak mai ni Caroline Jury chuan ti cha a in ti mel viawa masi ache dan le stage ngei tharum tak aron mang tamai chuanin sel a hlo zui viawa faktu tam tak a in sel tu an tam zok khatiang lo deuh te po khan thudik aron lan chhuat tir thei om thau sia an ti ni tin Caroline Jury chuanin di silva chu pasal chen to angin apu khani a chu wanga crown po chu saka mi pui tam tak ma ti zak po kha ani Masia di silva ero in pasal ala chen ngai reng lo thu a soi ve thunga pasal chen to kani chuan afia na ron phaulang vero se ati ve ngatani tin alu tipil mewa alu changa crown latu Caroline Jury chu aking bokani ome ti chuan a hnuwa di silva chu pasal chen to alo ni reng lo ti confirm ali le ta sia chu wangin Caroline Jury chu amwal phau ta hle Mrs Sri Lanka World Director berpo in Caroline Jury che dan le engma she chiang masalova stage ale ngal mi pakhat zaktaka asyam le rilruna taka asyam ringot mai chu adem hle ani thilsha chela wangin Caroline Jury chu amwal phauzui ta der mai le
ole tiang vel chu beauty pageant a thil thleng thin te alo ni a che chiat pal awanga zakzui tarum dum te pon om thin ma se thil don toy deuh awanga mual phota te po an tamani an mani le an mani ron in ti mual phota te po an tam bokani ma se an lar zui phian thin thunga chuwang tak chuanin mi then khathi chuan hetiang thil vel hi chu script ani te an rin pha rum thin ani ole heng po chu ni se khati song kha hanile phot mai se thlir tu te video karon post tur mi lo ngai chan sak le cheu don ya